ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Amatendo gatendebwa na Allah subhanahu wa ta'ala buli maiduvu tumusaba ise ebyengero okusasanya emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. أشكر لكم حسن استضافتكم وقد جئت إليكم بفضل الله منذ شهرين والتقيت بكم وبوجوهكم وقلوبكم البيضاء ومن محبتي لكم حرصت أن أحضر إليكم مرة أخرى أولا لأسلم عليكم جميعا وأخص بذلك الوالد الطيب الذي استضافنا المرة الماضية. Omulundi ogwasembayo akobiyeida wano abeyanze ino okumwaniriza kwe mwamwaniriza obulungi so yegomba okwira omulundi ogwokumeka ogwokubiri ngera omulundi ogwokubiri okwira gubaire oluvainuma lwa myezi gitya ebiri era nga yeyanze ino muzeeyi eyatwaniriza omulundi gulo ogwakola ki ogwabita ogumusikiriza okuba mbeera ku masjidi Makka omulundi guno ogwokubiri gwaize mu Uganda. نتكلم اليوم مع حضراتكم في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل أن نتكلم في ذلك الحديث لا بد أن ننتبه لأمر خطير سيحدث في هذا الكون. Nabwekityo olunaku olwaleero tulijja kubanga tulingako ku hadisi dowekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wabula nga tukaali kugiringako alikwenda muteeyeina ebirowoozo ku nsonga egyo okubaawo mu butonde buno Allah bwe yakola ki bwe yatonda. فهذه الأرض وهذا الكون الذي نعيش فيه له قوانين ثابتة لا تتغير، ولكن سيأتي يوم هو يوم القيامة تتغير تلك القوانين وتتغير حال الشمس وتتغير حال الأرض التي نحن عليها. Ensi eno kwe tuwangaalira erina embeera ng'ekyo bw'etambula, wabula lujja kwida olunaku olw'enkomerero embeera bw'ebeera etambula ensi ekyuke obutonde bwona bwona bukyuke buve ku mbeera ye bubeireku buyire ku mbeera mpyaka, enduba bw'ebeire kibwejja okusigala buli kintu kyona kyona kibe nga kira mu mbeera mpyaka. فأنت لو جئت في وقت الظهيرة ووقفت في أمام يعني تحت الشمس مباشرة لوجدت أن الجو شديد الحرارة ولا ذهبت إلى أي مكان تستظل به من حرارة الشمس. iwe bw'ofuluma mu nduuyo emisana wagati ng'enduba yayase bulungi oba mu mbeera nga tosobola nakwemerera mu musana onoonya awali ekiwoleeza woba okole ki obe olw'obubitirivu bw'obusu bwaki obw'enduba. هذا مع أن الشمس بعيدة عنا بمسافات طويلة جدا، ولكن مع ذلك إذا وقفت في الشمس تبحث عن ظل تستظل به من تلك الشمس. ekyo kibaawo ng'enduba eri mu distance ya wala ino ku mitwe gyaife, wabula mu mbeera ng'enduba etuliyala bw'ojja mu musana onoonya agali ekiwoleeza woba okole ki woba obe. فكيف بيوم القيامة ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوسنا، تدنو منا بمقدار ميل، قيل أن هذا الميل هو الميل القياس في الأرض أي بمقدار كيلومتر أو أزيد قليلا، وقيل أن الميل هي اسم للمكحلة التي تستخدم لوضع الكحل على العين. فتخيل أن تلك الشمس التي لا نتحملها في الظهيرة ستأتي وتقترب منا يوم القيامة وتكون قريبة جدا من رؤوسنا. Fumiitiriza enduba gyeri ku kiyama enduba ejja kusembezebwa ebe mu kigero kya meiro ng'emeiro eyagayaga mu mbala yeffe saawa n'eriwo kilomita n'obweyongera ku buki
abamanyi abandi bakoba nti mailo bali bategeera mu miiru eno yebakolesa wanji ono gwe bata ku maiso akawo kebakolesa okukola nti ng'obuwanvu buti webukola kiwe buli wabula yona yona yekiri mu mbeera yona yona yekirimu kisigala nga distance yakuki yakumpi enduba ng'ekusembeire awo katugeze mailo ndala eno ey'okunsi kilomita ndala nga eri kuva mu biliyoni zedde kilomita yeeri eize mu kilomita etya ndala. وكل إنسان يشعر بحرارة وشدة الشمس في ذلك اليوم بمقدار أعماله وقربه أو بعده عن الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يصل العرق إلى كعبه، ومنهم من يصل العرق إلى وسطه، ومنهم من يصل العرق إلى صدره، ومنهم من يصل العرق إلى فمه، ومنهم من يغرق في عرقه إلا أنه لا يموت، فيكون ذلك عذابا في ذلك اليوم. وذلك اليوم ليس كأيامنا بل طوله 50,000 سنة. era nga ku lunaku olw'enduba ng'emaze okusembezebwa buli muntu obusu tibujja kwagayaga eri buli muntu eri abajja okuba nga bawulira obusu obubitirivu bakenenuka entuuyo nibavuemu eri abajja ovwamu entuuyo bijja kuvwamu okusinziira era n'obusu bujja kuwulirwa okusinziira ku mirimu gyo gye wali okola ki okola nambeera ki gye wali osemberamu eri Katonda n'oyo eyali asemberera ni Katonda nkani nga tasembera eri Katonda nakukola mirimu mirungi yasalawo okukola mibi embeera ekyo bw'ejja okuba abandi enduba ejja kumwokya atuuke agezemule atuuke entuuyo dimukome mu bukongoivule eriyo bebijja okoma mu bivu eriyo bebijja okoma wagati eriyo bebijja otuuka mu kifuba paka mu nkoto eriyo debijjo entuuyo ng'ali mu ntuuyo de okutuuka mu munwa ng'okuva wansi eriyo abalijja okudimira mu ntuuyo mwene dakoze eki dagezimwire nga ekisinziira ku ki emirimu gyo gye wakola negirijja okukuleetera okuba ng'oba mu mbeera kineeyo wabula ng'entuuyo tiininogovu wabula nga dookya kibe ekibonereza ekisookerwaku eri omuntu okusinziira ku ebyo bye yakola twesalirewo nga tukaali wano ku duniya. فلو قيل للإنسان قف في حرارة الشمس على بعدها هذا 5 ساعات لقال لا أتحمل ربما يصيبني المرض، فكيف لو قيل للإنسان أنك ستقف تحت الشمس وهي قريبة من رأسك جدا 50,000 سنة. era olunaku olwo luwanvu ino olunaku mudino enaku daife olunaku olwa qiyama lwagayagana enaku edaife dino emitwalo emeka 50,000 enaku emitwalo emeka emitwalo 5 olunaku olulala lwagayagana emyaka emeka emyaka tinakani myaka emitwalo giti 50,000 sana emyaka emitwalo emeka 5 olunaku olulala olwa qiyama lwagayagana egyaife emitwalo emeka olunaku lulala lulikwagayagana na myaka mitwalo emeka 5 nabwe kityo saawa eno omuntu we bakukoba nti yemerera ku musana dakiika bwaditya wagatigati awati okuva ku saawa tukobe ku saawa 4 oba ku saawa 5 awo paka ku 9 wallahi obona nga tokola ki towanga era oyogera wakoba oti bana tirwali nawe kityo ku qiyama endubanga saawa eno eri wala tokiwanga dakiika saawa imeka 5 wala dakiika 10 waba kukalubiriza bukya ku qiyama ng'esembeire ku mitwe gyaife bwe tunaasobola bana. فيشتد الأمر على الناس وعلى الخلق جميعا في أرض المحشر، فيبحث الناس عن مخرج من ذلك اليوم فيقولون نذهب إلى الأنبياء، هم أفضل الخلق يشفعون لنا عند الله كي ينهي هذا اليوم الشديد يوم القيامة حتى ولو سيذهبون بعده إلى النار. تخيلوا أن المشركين والكفار في ذلك اليوم يريدون أن عذاب ذلك اليوم ينتهي حتى لو سيذهبوا إلى جهنم.
mu mbeera oti neeyo obubitirivu bw'obusu bwendu babubitiriire bajja kutandika okulaajana n'abashiriku abakufaaru bona baakulaajana ngaye balaajana ki bajjeyo bannabbi babasabe nti bana mujje mutuwolereze ewaani ewa Mungu atusalireo ekifo kye tulina okola ki okubaamu nirankubeere tujja mu muliro tukole ki subhanallah olw'obuzibu bw'olunaku olwo omushiriku yakola emirimu emibi ajja kwegomba Allah asalewo amutwale gyakola ki gyamutwala ng'akindi bulungi ajja mu muliro akoba ati maligava mu muliro ntabeire mu mbeera eno ya musana guno guli kwokya gutya guli kwokya guti. فيذهبون إلى سيدنا آدم عليه السلام ويقولون له أنت أبو البشر اشفع لنا عند ربك كي يقضي عنا ذلك اليوم فيقول إليكم عني نفسي نفسي قد عصيت الله والله غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها إليكم عني نفسي نفسي. abantu bajja kulumuka bajye Adamu alayhi salatu wassalam bajje bamukobe nti niwe baba w'abantu tukusaba otuwolereze wa Allah olunaku luno embeera eno agitoolewo nkani atulamule ku buli omu aje yali gyokola ki yali gyokuba. Adamu abakobe nti bana mundekere ebyange nze nanyiza Katonda kijukira bulungi nga yali ekiki ekibala nanyiza Katonda ate Katonda olunaku olwaleera aniize musunguwavu obusungu bwalina butabangako nabwo ekityo nze mundeke. ثم يذهبون إلى النبي بعد النبي وكل الأنبياء يرتعدون خوفا ويقولون نفسي نفسي فكيف بهذا اليوم وبتلك الشدة التي تجعل النبي وهو يعلم أنه نبي وأنه من خير البشر يقول نفسي نفسي إن الله غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها. balijja kujja nga babyolekeza ebyokubawolereza babyolekeze bannabbi boona nabbi ku nabbi ngaye buli nabbi ali bakoba bigambo birala ebyo bana mundeke n'ebyange olwaleero Katonda aniize oluniiga lwatakola ki lwataniiga ngaku ate lwataliniiga nga bwaluniiza olwaleero. ثم يذهبون إلى سيدنا عيسى عليه السلام فيقول نفس الكلام ويقول لهم اذهبوا إلى محمد أي ينصحهم سيدنا عيسى عليه السلام أن يذهبوا ويطلبوا الشفاعة من محمد فهو الوحيد في ذلك الوقت الذي يملك تلك الشفاعة أن ينهي الله تلك الوقفة الشديدة على البشر جميعا. mubyewuunyisa ng'abaliiko bamundeke nfe ku byange bannabbi betwiga obulungi nga n'abantu abakasinze okuba ab'ebbeeyi mu maiso ga Allah aye olw'obusungu bwa Allah ku lunaku olwo buli nabbi ajakoba mundeke n'ebyange okutuusa bwe banaatambula batuuke ku Isa alayhi salatu wassalamu ni Isa abakobe ebirala ebyo bana mundeke n'ebyange wabula mujje ye Muhammadi najjo osobola okubawolereza ewa Allah subhanahu wa ta'ala ababale bye mwakola mujje mu bifo byaimwe bye mwakolerera. فيذهب البشر جميعا إلى حبيب قلوبنا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يذهبون جميعا مؤمنون وكفار ليس المسلمون فقط بل حتى الكفار يذهبون يومها تحت أقدام النبي ويطلبون منه الشفاعة أن ينهي الله عذابهم في يوم القيامة. abantu bonna batambule abasiraamu abashiriku abakafiiri bona ku lunaku olwo batambule balumuke bajje ye nabbi sallallahu alaihi wasallam batuuke bekeikane mu maiso ga nabbi n'abatali basiraamu bali mu maiso ga nabbi bali kusaba nabbi abawolereze wa Allah asalewo ebyo biwe babavale bajje bakola ki ye basaanira okubanga baba.
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، أي أنا لهذه الوظيفة ولتلك الشفاعة، ليس من نفسه ولكن لأن الله أعطاه ذلك الفضل، فيذهب صلى الله عليه وسلم تحت عرش الرحمن ويسجد سجدة تحت عرش الرحمن، ويلهمه الله بمحامد لم يحمد الله بها أحد قبله ولا بعده، فيحمد الله حتى يقول الله له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. Nabi sallallahu alaihi wasallam byonna byonna webinaawa abakobe nti okuwolereza okwo kwange okuwolereza okwo kwange okuwolereza okwo kwange aje wansi we arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala avuname Allah alijja kumumanisa ajja kumulaga kutendereza kwali gy'okubanga atendereze nako Allah subhanahu wa ta'ala okutuka ku mbeera Allah bw'anaamukoba ya Muhammad wange Muhammad situla omutwe gwo okuvunama kw'ovuuna ime kimala saba ky'osaba ojja kukiweebwa wolereza boona b'owolereza ndakubanga nsalawo ekyo ky'okoze eki ky'obawolereza. ولكن شفع النبي صلى الله عليه وسلم وجعله الله سببا للشفاعة بعد أن مرت البشرية بيوم عصيب شديد. wabula ng'okuwolereza okwo kujja kubaawo oluvannyuma olw'abantu bonna bonna okubita mu lunaku olukaasinze okuba oluzito olukaasinze okuba oluzibu eino. ولكن هذا اليوم الشديد ليس شديدا بهذه الطريقة على كل الناس، هو شديد بتلك الطريقة على الكفار والمشركين. أما أهل الإيمان وأهل الإسلام فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بفضل الله يمر هذا اليوم على المؤمن كالوقت بين صلاتين، أي كما بين الظهر والعصر أو العصر والمغرب، أي بمقدار ساعة ونصف أو ساعتين، يشعر المؤمن أن هذا اليوم كمقدار ساعتين. wabula olunaku olwo olulimu olwagaaga n'emyaka gyeife gino egyagano emitwalo emeka 5 lujja kuba luzibu lujja kuba luwanvu ku bantu abaali abashiriku ku bantu abaali tibaikiriza abakafiiri wabula kumwikiriza omusiraamu eyanywerera mu bwikiriza bwe Nabi sallallahu alaihi wasallam yatunumiza nti alijja kulubona obuwanvu bwalwo ajja kulubona nga akaseera akali wagati w'eswala emeka 2 katugeze swala ya zuhuri nani ni asiri nga akabonerera akaseera nga kigero kya saawa ndala na kiki na kitundu nga kyamaze mu lunaku olwo wabula bali bajalubona bajja kulufuna mu butuufu bwalwo nga werukola ki weruli. ولكن مع ذلك يقول قائل كيف يمر يوم على إنسان 50,000 سنة ويمر على إنسان آخر كساعتين أو كوقت بين صلاتين؟ أقول لك أنت تشعر بذلك في بعض الأحيان عندما يمر عليك يوم فيه شدة أو فيه مصيبة تشعر أن اليوم طويل بما فيه من المصائب، ويوم آخر تكون مستمتعا مع أهلك وأولادك تشعر أن اليوم مر عليك سريعا. كذلك الحال يوم القيامة، يمر على إنسان 50,000 سنة وعلى إنسان طائع آمن بالله يمر عليه كوقت بين صلاتين. nabwekityo omuntu ajja kwebuuza ati ye kiyidda kitya nga bala abashiriku olunaku lubatambulire nga lwagaaga myaka emitwalo emeka 5 ate waatukoba nti abeeyikiriza nibakola emirimu emirungi olunaku olwo bajja kulubona nga kigero kya saawa ndala kitundu ku saawa emeka 2 nkuyiramu nga nkukoba nti ekyo weena mu bulamu bwe kikola ki kibaawo obulwaire nga bwakulumya obwire ng'oli kuwulira obuzibu wallahi obona nga tibuliikola ki kukya obona nga oli kwegomba obwire bukye nga tibuliikola ki tibuli kukya kibaawo babe eyo n'embeera bwe kibaawo ate oleyasuze ng'ali kweyagala subhanallah alinganga kusaawa bwakuba ati kabiri kujja ku mirimu
sawa dirumwike naye akamala wa masawa asatu ali ku munoti akamala udachika etya kibwe kiba nabwe kitembeere ekyo bwe gyokutambula omwikiriza ajja kuba mu byengera mu kaseera bali we banaabeera muki mu mbeera ey'akanigo. ولكن ربما يقول قائل منا ولكن حتى الساعتين لا أستطيع أن أتحملها وأن أقف تحت حرارة الشمس في هذا الوقت وبتلك الشدة، فهل هناك مخرج حتى في تلك الساعتين ألا أعذب بحر الشمس؟ era omuntu ajakoba katugeze bakuweereyo essaawa ebiri nti dolina okuba mu musana ogwo eri ankisobola wano ng'okoba oti nze nkisobola wallahi obonanga kizibu nabwe kino newakubeere dibeire essaawa ebiri edodonka ezirayikiriza eziraabona nga asobola okola ki okukikola wabula waliyo okwo obufulumiro obwekibonereza ekyo waliwo okuko okuwona engeri yetusobola okuba nga tukiwonamu. فنقول نعم هناك حل كي لا تقف في ذلك اليوم تحت الشمس، وهذا الحل هو الذي سأذكره لكم سريعا في الحديث الذي أردت أن أتكلم فيه معكم، ولكن كان لابد من هذه المقدمة كي تفهم ما أهمية ذلك الحديث حقا. nabwekityo omumbeera oti neeyo obufulumiro buliwo nga tiibundi ni hadiisi yetulijja okweyegeresa olunaku olwaleero wabula osobola okufumiintiriza obuzibu bw'olunaku olwo kyova asoose yakuleetera ebifa ku lunaku oluliwa n'olwo osobola okufumiintiriza biki hadiisi osobola okugifuna mu makulu gaayo amatuufu ng'omaze kutegeera lunaku ki lwetulikola ki lwetulikogerako. أسأل أولا قبل أن أقول الحديث من منكم فعلا لا يريد أن يقف في ذلك الشمس ويريد مخرجا من الشمس حتى في تلك الساعتين؟ من يريد فليرفع يده. alikubuuza ekibuuzo nani mwimwe atenda kuba mu musana ogwo ku lunaku olw'enkomerero ng'ayenda obufulumiro obunaamuwonya ekibonerezo ekyokwemerera musana ogwo ku lunaku olw'enkomerero agenda awanika omukono nkyemenda bona mwena اوكي. الجميع يريد حلا لذلك الامر، فالحل جاء الينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكما انت اذا وقفت في الشمس تبحث عما يظلك في الشمس فالله سبحانه وتعالى من شدة شمس ذلك اليوم جعل عرشه مظلة لأهل الإيمان. nabwekityo omumbeera oti neeyo waliwo obufulumiro nga wano ku duniya omusana bwe gukwokya onoonya wali ekyenzenze osobole okuba nga wekingiriza kuwa awo ni Allah ku lunaku olwo yataawo ekyenzenze ngaye kyabeikiriza bonka atali mwikiriza takole ki takibeemu nga tikindi kyenzenze kya arushi yani ya munene Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن لن يسمح لأي أحد بأن يستفيد بذلك الظل ويحتمي بالشمس، بل هناك مواصفات خاصة لمن ستسمح لهم الملائكة أن يدخلون ويستظلون بظل الله سبحانه وتعالى. wabula ekisiikiriza ekyo tiky'abantu bonabona nti bajja kujja bakole ki bakibeemu bekingirize nakyo wabula eriyo kibinja ky'abantu bamalayika be bajja okuyikiriza nti mukole ki mujaawo awo mube mukole ki mwekingirize omusana ogwo omuzibu ku lunaku olwo. فأعيروني أسماعكم وانتباهكم ولا بد لكل واحد منكم أن يركز في الأصناف والمواصفات التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسمح لك الملائكة في ذلك اليوم ويسمح لك الله أن تكون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. nabwekityo asaba mu bwikule amaiso amatu emitima tuteye ebirowoozo osobole okulingirira biki ebisobola okukutuusa mu kisiikirizo ekyo ku lunaku olwo oluzibu bitendo ki omuntu byajja okuba nabyo meemala ikirizibwe okukingiriza bamalayika bamwikirize ni Allah amwikirize okuba mu kisiikirizo ekyo ku lunaku olw'enkomerero. هل أنتم جاهزون لكي يختار كل واحد لنفسه
فرصة أو أكثر أن يكون ممن ذكروا في هذا الحديث؟ bana muli beeteefuteefu omukwimu okuba ng'olondayo ensonga waleetya ndala oba emisingawo ediri mu hadiisi eyo osobola okudeegemaku obe mu bantu abajja okuba mu kisiikirize ku lunaku olw'enkomerero muli beeteefuteefu naam. فقال صلى الله عليه وآله وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 أي 7 أصناف وأنواع من الناس تأتي يوم القيامة والناس تقف في الشمس وهؤلاء يقال لهم تعالوا وادخلوا في ظل الله، أنتم لا تتعرضون للشمس، أنتم لا تتعرضون لتلك الحرارة، ادخلوا في ظل الله سبحانه وتعالى. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فلكل واحد منا أن يجتهد أن يكون من تلك الأصناف. nabwekityo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukuba mu hadiisi eno nti abantu ba miteeko 7 mu kaseera abantu we bajja okubeera mu musana nga guli kubakenenula emiteeko egyo 7 bajja kwetebwa nti wevaayo mu musana. Olunaku olwo etajja kubaayo ekisiikirize kyona kyona okutwako ekisiikirize kyani kya Mungu kya arushi ya Mungu ng'abantu abo miteeko giri emeka 7 nga Allah bajja okulondamu baide babe bekingirize n'ekisiikirize kye. الصنف الأول هو إمام عادل، فالإمام العادل سيأتي يوم القيامة ويدخل في ظل الله وفي ظل عرش الله سبحانه وتعالى، ذلك لأنه اتصف بخلق يحبه الله سبحانه وتعالى، فلا بد لكل واحد منا أن يتصف بذلك الخلق ألا وهو العدل. فالله عدل ولا يرضى بالظلم وحرم الظلم على نفسه أولا ثم جعله بيننا محرما. Omuteeko gw'abantu abajja okuba mu kisiikirize kya Allah ne omukulembeze omwenkanya nga n'obwenkanya kitendo kirungi mpisa nnungi era obusiraamu bwatulobera obulyaz'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala mu hadiisi yeeyogera ku mwene Yakoba nti yeharamisa ku mwene obuki obulyaz'amaanya yabufuula gaggati waife ng'abantu nti buli haramu. Ate ye Allah subhanahu wa ta'ala mwenkanya abenda mwena mube baki benkanya. Nabwe kityo ekikuuso ekisooka ky'abakulembeze aba exercising obwenkanya wagati mu bantu be bakola ki be bakulembera. الصنف الثاني وجاء مباشرة بعد الإمام العادل هو شاب نشأ في طاعة الله، فهي فرصة عظيمة لكل شاب ولكل ولد صغير أن يكون من ذلك الصنف بأن يكون شابا ينشأ على طاعة الله. ومعنى أنه ينشأ على طاعة الله ليس أنه معصوم من المعاصي، ولكن إذا فعل المعصية عاد مباشرة بالتوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. bwe yamaliriza okwogera ku mukulembeze omwenkanya yayira ku muvubuka eyakulira ku kugonderaani Allah. Nabwe kityo amakulu g'okugondera Allah tikitegeeza nti ezira nsobi yakola ki yagwamu, wabula buli bwakola nsobi eira speed eira mangu eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okwenenya yasobola okwetondera Mungu yenenya ekyo kyakoze eki kyakoze. Nabwe kityo omuvubuka ali yano weesalirewo mu buvubuka wo buno ofuula obuvubuka ekijja okukutaasa ku musana gw'olunaku olwo lwaki olw'enkomerero lwana ino obe mu buvubuka bwo ng'olivubukira ku kugonderaani Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك لأن الشاب قادر على فعل المعاصي وعنده القوة والقدر على فعل المعصية، فإذا ترك تلك المعصية ونشأ في طاعة الله كان من كرم الله عليه ألا يعرضه للشمس في ذلك اليوم، فليس فقط لا يدخله النار بل حتى يوم القيامة لا يرضى الله له أن يقف في الشمس. nabwe kityo mukasira ak'obuvubuka ako ketubaamu oba olina amaanyi oba olina obusobozi obukola buli kibi buli kyonono kikola ki kuba oba olina obusobozi
obukola buli kyonono kyoba okoze eki oyenze wabula buli weekomaku mu kiseera kye ekyobuvubuka n'ova ku bibi n'okulira n'ovubukira ku kugondera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah olw'obugabi bwe obubitirivu ku kiyama alijja kusasula muki kibutakuyingiza mu muliro kyonka wabula n'okuba ng'oyemerera ku musana ogwo tojja kufuna kakisa kakola ki kagwemereramu direct mu kisiikirize kya Allah subhanahu wa ta'ala kyekiri kutuusaawo kuvubukira ku kugonderani Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن ربما يأتي شخص كبير في السن ويقول أنا حزين لأنني كنت في شبابي غير صالح أو كنت غير مسلم، أقول له إن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فيقول ولكني حزين أنني لم أكن شاب نشأ في طاعة الله، أقول لك لا تكن حزينا ولك رب كريم، فالله قال في الصنف الثالث ورجل قلبه معلق في المساجد. Oundi akuze mu myaka nga yabuuka emyaka gy'obuvubuka addakoba nti nga nze nasalwa ino anakuwale olw'okuba obuvubuka bwakola ki bwamubitako ajja okubona oundi ng'obuvubuka yali mu buvubuka bwe nga ti musiraamu, oundi yali mu buvubuka bwe nga mwonooni ekiswise mukoba nkyeta ali musiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu bw'osiramuka ebyakulembera byona byona akola ki abikusonyiwa. Eyalangala mu buvubuka bwe ng'oli mwonooni biiznillah singa weneni eri Allah subhanahu wa ta'ala byewakola byona byona akola ki abikusonyiwa. Aida akukoba nti aye okuba mu kigunsu ekyo ekyabavubuka abaakulira ku kugonderani Allah subhanahu wa ta'ala nkukakasa eri omuteeko namba imeka isatu mu bantu abajja okuba mu kisiikirize kya Allah omusaada ng'omuzigi omutima gwe gwali muwanike muki mu muzigiti nkani ng'omutima gwaguleka mu muzigiti yajeere ojja wali omutima gwoyenda okola ki okwira abagabako emitima abantu abakulu abali muno abagabako emitima mwidika asobola okwepakira okuva mu site nga yali kwira iganga lwaki ng'ataidde bali kumwendawa mu site yeza kiri kumuleeta olw'okuba eriyo gye yaleka omuki omutima bibaawo babbi. ولكن ربما يأتي إنسان ويقول يوم القيامة ولكن يا ربي إن لي أخا في الله أحبه ولا أطيق ألا أكون معه حتى وأنا في ظلك، فقال الله في الصنف الذي بعده ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي رجلان لم يجتمعوا من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل تجارة أو من أجل شيء في الدنيا، بل لم يجتمعوا إلا لأمر واحد أحبوا بعضهم في الله يجتمعون على طاعة ويتركون بعضهم على طاعة. omuntu ayinza okubaawo yalina emukwano gwe mu duniya ajja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ye ateereibwa mu kisiikirize kyani kya Allah ajja kwemererako be nkyayi Allah nga tisiima mukwano gwange gwe nalinga naye okuba nga nze ndi mu kisiikirize mwene kaali muki mu musana. Kyova Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukobera omuteeko ogw'okumeka ogw'okuna nga muteeko gw'abantu bameka babiri bayendagana omukwano gwabwe bali mu duniya nga gwatandika omukwano gwabwe nga ensimuko yago kwali kukugondera kwa ani Allah ng'ekyabakuŋŋaanya bakuŋŋaanira okufuka b'omukwano ki duniya nti oba twali tusuubulira walala kimirimu nti twali oba tulina kampani nga tuli mu bameka babiri tulina bizinensi wabula ng'ekyabagaita bagaitaganira ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera dakugondera Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo ajja kutoolebwayo nga mwine mukwano gw'omulungi naali kola ki naali kuvaaku olw'okuba mwali mu duniya muno okugaita mube ba mikwano mwali ku Allah era mwatuuka okwawukana nga mukaali kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu oyo ataasibwa obuzibu bw'enduba ali lwa mukwano gwono gwe bayendagana nga bendagana ku lwani
kirwa bigendererwa bya dunia sayi n'emikwano gye tulina gyo kigendererwa we kivaawo omukwano gukola ki era bwasituka muku bwatuuka n'akoba nti oyo nijindi bw'aba ali mu motoka asitula ki endabirwamu ate eba ya bulaaka otasobola kumubona oba oli awo akamutawaanya. ولكن ربما يقول إنسان أنا لست إماما عادلا فلست إمام، ويقول آخر وأنا ضاع مني الشباب وضيعه مني الشيطان، ويقول آخر وأنا قد قصرت في السابق في التعلق بالمسجد، ويقول آخر لم أجد الشخص الذي أحبه في الله أو يحبني في الله من غير مصلحة، فأنا أعمل في مكان وأتعرض للفتن ليل نهار فلم يتركك الله من رحمته، بل جعل حتى لمن يتعرض للفتن مكانا في ظله. ما هو؟ أن قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Ounje idakoba ati nze kiri mukulembeze ekibinja ekikoze ekisoose kiri mukulembeze nti ndakuba mukulembeze mwenkanya obuvubuka bwambita ku nze nali mu byange eriyo ebiseera bye namala emyaka egisinga obungi n'omuzigiti gwali tigukola ki nga tigumbona nzirayo omukwano gwange yenayina gwe nkoba nti twendagana ku lwani byona bona bennabo mikwano gya bizinesi mikwano gyaki ndina emikwano lwa bizinesi wempangalira wona ndi mubikemo mpangalira wali buwononefu Allah subhanahu wa ta'ala tiyakumalirawo kakisa kajja kuleetera kuba mukyenzenze ekice ku lunaku olw'enkomerero wabula yatukuba omuteeko ogw'okumeka omusaada eyakwanyibwa omukazi oyo wakitiibwa talekeka omukazi oyo apiryapirya buki bupiryepirye mu ndogera yaife nkani anirira buki bulungi mu ndogera y'abavubuka saawa eno bw'alabika muki alabika mu baino wabula mu mbeera kino eri omukazi ali kumweta ali kugezaako okuba nga amukwana okumutwala mu haramu yamukoba ati sorry nze ntyani ntya Allah walemma bumeseji bwoida wa blockinga WhatsApp wa blockinga wona abeera akukubirawo owulira ddoboozi nga ye wakola ki Allah ajja akutoolayo akukobe nti idda kyenzenze kalibu. فأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة شديدة هي تستطيع أن تذهب بلب الرجل الحازم ليس أكثر من النساء منكن، أي أن النساء هي من أشد الفتن التي تعرض على الإنسان، فلهذا من يقف في وجه تلك الفتنة ولا يطيع شيطان نفسه ولا يطيع الشيطان ويقول إني أخاف الله جعل الله لزاما على نفسه ألا يعرضه للشمس في ذلك اليوم. nabwekityo mubike mu bye tulina byo mu bulamu bweffe buno bwe tuwangaala era nga n'ekikemo ekyasooka kyali kikemo ky'abakazi bwe tulingirira bale abaasooka abayitangana ensonga yava ku ki batabane ba Adamu kyali ku ki ati owange mulungi no gwenzaalibwa naye ate mulekulira nti ono nkole ki nabwekityo ekikemo ekikasinze okuba ekinene ino kiri mu Bani Isirayiri era kyali kirala ekyo nakati saawa eno ezira kikemo kikasinze kuba kizibu nga kikemo kyaki nabwekityo mu mbeera oti neeyo nga ekikemo eky'omukazi kikwidiire mu mbeera oti neeyo wasalawo wasiba omutima wakuba oti nze ntyani ntya Mungu walwanyisa sheitaani era wabanga ogiwangula Allah ekyokukusasula ku lunaku olw'enkomerero buteikiriza musa n'ogwo omuzibu kubanga gukwakaku ku lunaku olwo. ولكن ربما يقول إنسان إنني قليل العمل ولكنني أحب الخير للناس، أحب أن أتصدق وأساعد المحتاجين، فلهذا جاء ذلك من ضمن السبعة أصناف رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فتخيل أن يديه الأخرى لا تعلم فما بالك بالناس لا يعلمون عن صدقته شيء، فأخفى الصدقة طلبا لرضا الله
الله فقط، فكان لزاما على الله ألا يعرضه للشمس في ذلك اليوم. owundi ajja kuba ati nze emirimu gyenkola mitono, wabula mu mirimu egyo gyokola n'akasente ako kokola ki kofunamu mu butono bwako zimbira ku kigendera kyokola ki kyolinakyo. Allah yakuteerawo omuteeko ogw'okumeka tujja kugwa kumeka. Omuteeko ogwo gwaki? Nabbi atukoba nti n'omuntu eyawaayo kyeyawaayo yasaadaaka kyeyasaadaaka nga yakisaadaaka mu nkweko nkani ng'ayenda kukireka wagati we mwene naaba akitegeere ni Allah we eri yasaadaakira omuntu nga tayenda na muntu akole ki nga n'omuntu gwawe tali kwenda ategeere nti kivuire waani ng'ebyo byonna byonna ali kunoona mukusiimibwani. Nabbi atukoba nti n'omuntu eyasaadaaka mu kugisaadaaka yagikweka okutuuka ku mbeera nga n'omukono guno ogwakono kigutegeere byo kyekoze eki kyeguweireyo, omukono guno omugenda tigutegeere mu muliro kyegukoze eki kyeguweireyo. Okwokuba ikhilaasi y'amaanyi mu mbeera nga n'omukono guno tigulitegeera guno kyeguli kuwaayo, omuntu oyo yena ajja kutoolebwayo kuba mu kuwaayo yali ali kuwaayo n'obukakafu obw'obumalirivu ng'ali kuwaayo ku lwani lwa Allah. Empeera yaki ya Allah butagana musana ogwo ku mwaka ku lunaku lwaki lwa nkomerero amukingirize mu kisiikirize kye ku lunaku olw'enkomerero. فهذه صدقة السر كان لها ذلك الفضل العظيم، ولكن ربما يقول قائل ولكني في بعض الأحيان للفضل ممن أحسن به الظن يتصدقون بصدقة علنية أمام الناس، هل معنى ذلك أن من يتصدق صدقة علنية أنه أخطأ؟ نقول لا، فالصدقة نوعان، صدقة السر وهي الأفضل والأعلى، وصدقة العلن إن كان المقصد منها غير الله فقد ضاع ثوابها بل ويأثم فاعلها لأنه طلب غير الله. ولكن هناك صدقة علن يكون لها ثوابا عظيما ومتعدي. كيف ذلك؟ أن يأتي الأب ويتصدق ويري أولاده أنه يتصدق كي يتعلمون منه الصدقة، أن يأتي الرجل ويتصدق أمام الناس كي يشجع غيره على الصدقة، أن يأتي الرجل ويتصدق ويرسل صورة الصدقة لمن خلفه كي يتبرعون ويفعلون مثله فيزداد الخير ويصل الخير إلى الناس. فإن كان المقصد الله حتى ولو كانت علانية كان لها ثوابا عظيما. Ondi ajakoba nti tukobye nkyakweka sadaka yagiwaayo mu nkweko alina obulungi ewa Allah, wabula mbona abasinga kuba na bye bagaba abasinga kugaba bagaba mu luki mu lwatu eida wagati mu bantu yatoolayo nga buli muntu alikola ki ali kubona yawaayo oyo tafune mukisa ogwo guba mu mbeera oti kwira munga nkukoba sadaka erimu emiteeko emeka ebiri eriyo sadaka omuntu yatoola mu kyama yaba gyatoola mu lwatu ng'eyeekyama neekasinze kuba nungi eyeekyama neekasinze kuba mpeera nungi era n'empeera obungi neekasinze wabula ne sadaka ey'omu lwatu ebbanga ly'omala ng'ekigendera kyo kusiimyani Allah yona kiki nungi ate esobola okuba nga nanungi omuntu asobola okusaddaaka mu lwatu atambwire ni batabane be bwana bwe buto aide nabo muki mu muzigiti wano nga lwaki ali kutoola mu lwatu ng'obwana bubona abukoona nako ati atoole yakole ki aweeyo abaana basobola otegeera nti bakola ki bawaayo eri yatoola alinaku akasente waliwo obwetaavu wano muzigiti yatoola mu lwatu yawaayo lwaki ali kwenda abantu basobola okuba nga bafuna obwagazi obwaki obwokuwaayo bafune void bona basobola okola ki okuwaayo Allah